Hello everyone, welcome back to my mini vlog. So guys, nga silog aku zona itu apa? Dokka train nog aku silam. Tom atrong sa aku ke pagdadang nga khezur. Narikol ng khezur. Train nog aku mulampay dokun daman nalgalad aku. Adako palado mixer. Dulu idang imane guys comment zona wiklam train ko kumulampai apnge dokun daman dalgalad aku. Adakka ka gapulang kulap ni ko maksata bazar do buin bazar ko gudung na adakka da bigawada adakka mabu ngomala station bob gaputom da ngozonai ho dunga kui train auto station do adakka ngomala train station do putom sudah ada kupak matar ko rebot sin rem na kabodong